It-tfal kultant jikdbu fuq il-familji tagħhom li jkunu LGBTIQ+ sabiex jaħarbu mill-bullying. Hekk stqarret il-President Emeritus Mary Louise Colejro Preka waqt konferenza bħala parti mill-Malta Pride Week, imtella mill-Fondazzjoni Maltija l-Ġid tas-Soċjetà, immexxija minnha stess u mit-tmexxija tal-MGRM. Iħeġġet lill-edukaturi sabiex jieħdu l-passi ħalli jsiru ċ-champions tal-inklużjoni. Mary Louise Colejro Preka qalet li temmen li tfal imrobbija minn persuni LGBTIQ+ jistgħu jirnexxu aħjar jekk is-soċjetà tagħna tiffavorixxi b'mod effettiv kultura ta' inklużjoni. Min-naħa tagħha l-kelliema tal-Oppożizzjoni għal-Libertajiet Ċivili Claudette Buttigieg stqarret li avolja f'Malta ngħaddu diversi liġijiet, ir-realtà li trid tiġi ffaċċjata hija realtà oħra. Komplet li s-soċjetà Maltija għandha lil min qed jaffaċċja diskriminazzjoni u mhux iħossu sigur f'ċerti spazji. Irridu naraw kif qed nonqsu lil dawn in-nies iżda wkoll lil dawk li qed jitħallew jiddiskriminaw. Claudette Buttigieg talbet biex ma nkomplux nonqsu lil min hu dgħajjef u ma nittollerawx lil min jiddiskrimina. Matul l-attività tfakkar ukoll l-ewwel anniversarju mit-twaqqif ta' The Rainbow Families Network li jipprovdi spazju sabiex familji LGBTIQ+ jaqsmu l-esperjenzi tagħhom f'ambjent sigur u mingħajr preġudizzi tas-soċjetà. Elix Karwana, Community Outreach Officer tal-MGRM, tenna li jinsab sodisfatt li l-ħidma se tkompli fis-snin li ġejjin, fosthom anke billi jintlaqgħu aktar persuni li jkollhom bżonn l-għajnuna.